Lenge kamsa tharing gi nyedo sega phaba ding lenge samlol ka su shigi ye tharing gi nyedo de nang la lenge nganju changma gi nam gi ni inchi ta ju nang la chig nunju chi de khashe shyorwa tinde nunju chu gi gor la thari shigi nunju de khwala shor gi bata ani nunju de ta me ba khande so go yore la jorwa thingyo nangi gi basic English grammar la ni kama chungi chewa gi nyendung ji so ye nyendung de la lenge so mang chi pe comment chumun nang sra ani nying thapa ni karin che shwe yi ta tharing nyendung de ije la ta nganju gi nyendung basic English grammar inchi gi ta ju khande ba cha kona ta dijel ninji yang kari kari shor gi wa la ji khe khe chum bor songza tharing nganju gi inchi da ju na la ngana jo changma gi ninju kari shor gi dula de tinde chu ko la sigi yan kisilinge so gi de khende yo ba ina nyendung mudin siro na thingyan la kisilinge so nganju channel wal thema thangbo phejo nye dong thema thangbo dong ni roji ba ina khamsa nyeming la ki jong sigi yo nganju de da pa phege ni inji jang gi lop se ine mdu ta tinde nyendung ni de dang de yo re sa dawa ta phurbu chi du shi chege thola nganju channel thol li gi yo re tinge so phege sing yo ba ta phege dong ni inji jang de yo ba ina inji nganju channel thol subscribe na rona la so ani nyendung go chugi Lengeta nindu thangbo dinga zo khwa shor gi yorshi paina subject verb agreement cheba boda chawan ki da todan chorwa diga la nindu khandi shor gi yorshi paina ti cheba del lenge so ichek sida Tenzin have two sisters Tenzin la pija pumuni yore la di kugudo anga zo ha kugudo ara ine ya dinang la nindu chinchu ji khwa shor yorshi paina have la di Tenzin have two sisters la yo mare Tenzin has two sisters ta kharichini have la yo mare kharichini has la go yorshi paina nganju ki Tinang la helping verb chig chawe chikto chorwa dila have khachin thiayo marshu paina lengi so ikhengi yorda mean proper noun yimba cha thini pronoun he she it tigele paina tigege kyaplo la helping verb di singular ligi yorwa thenda dela khari lego yorna has lego yore kisi I you we they ani plural noun yinga china tiriki kyaplo la helping verb have lani Lira. Songza Tenzin have two sisters la yamare Tenzin has two sisters. Ya shamgi joba del check sidarwa. He have 10 apples. Kola apple chu yore la dela. He have 10 apples la yamare. He di chiksi rirwa chepa bo songza helping verb de chiksi ko yorwa songza he has two sisters na tata di yore. La saling yeta nindu nipa dinga zo khwala shor gi yorshi baina question formation gangla question formation se du sambola thiwa thidu sambola thiwa sudu sambola darwa pensation lengi so joba del check sida you went to the market yesterday tango chiran thumna chimba like khodi do ine andila thegi tan tis chino ro kan shubena you went to the market yesterday ki jablo la question mark ligi kora mare ro digi jablo la full stop re khachinan di statement chadiyor you went to the market yesterday chiran tango thumna chimba la digi kan shubena dela chebapo cho chebapo ki jablo dela ani kalore verb chajik di tisha do went chimba la digi thiwa thidu sambo khatu ine yang khanti ko yor shubena Tangmunya la helping verb goyore thene chepa poli re helping verb nya la goyor chepa po je la goyor chepa po nya la che helping verb je la le ore jine di statement chat ke cha lapyo logic di thiwa cha go mar thiwa the chu du khatri ne helping verb nya la le goyor so za thanda de la you went to the market yesterday la dinga zo khande chel na ta di decik na ro went went la di decik chepa bola khari ke po na do ki decik did thene you to nya kiran ro you thene Tang anzu ki chepa kala di tweet deba na yimba hako sa swa kai shubena did la swa that chajik yorwa chajik the first form of verb la shawer go ina go rang la shawer ani kharcha so did you go to the market yesterday tambo kiran thom la chim ba lani Tinde la de sambuti wa takta chagiyore ta ding anzu ki did you go to the market yesterday la du yes no len tinde roshre dwara ta chamcham anzu chik jumsen thiwa rojiyo baina khwala doing khadu doing na tanda helping verb ni go chuk ni chin thiwa thiyo jiyorwa did you go to the market yesterday ki chabla wh word chik shawer thiwa thiya ki chigyorwa what where when how who la roji wh word ki ko la khende yo baina nyendung gi ling ni I card la shawer tingi tangi lore chik ni dus chin soyore ta kharichini doing lawaina Why did you go to the market yesterday? Tango kina market kharichin china de ta di deshe doshi jago kiro dus chini ni ba de che. La so lengi ta ninde sumba cheshe jinga zo khadu ne khwala shor di shi baina verb form. Chaje ki ngo le jorwa. Chaje ki ngo le dunga zo sum she ro. First form of verb, second form of verb, third form of verb. Ta de ne ing la fourth form of verb len share do jor darwa. Ta thanda de langa ki dus chini hengi so joba de check si darwa. I have went to see the movie.
nga timuti taka chi le khwa di dwara ine ya dela nindu khwa shor yor shubaina I have la digi jela khatu ine ya chajik jorwa digi ngo sumba di third form of verb lire ta sidis bol I have went lana norgi yor tarwa dela khadila go yore I have gone khajina go went gone ledi chajik ngo sumba di chegdwa have la dinga so khari tungi na perfect tungi yorwa to present na line perfect present tungi yore past perfect tungi yore future perfect tungi yore songzang I have gone to see the movie nga movie ti ta ga chi ne chedula have ki jablo la khatu ne ya third form of verb dili re len dus chue ro yan chi khandi yore I didn't eat anything khashes ki nga ni ki khego chi sa me le di ta dus tu de ba na la chik shedu sambola do they were signi tishir helping verb de to de banan tire and chajik so de main verb de to de banan tire delaina I didn't eat anything ni ki khare ko je sa me la jora didn't le de dinyal ni ki number ni ba question formation na la pyoto didn't le de ki to de ba tyen sa songsa main verb chora di to thada wa nan ti word first form of verb ra I didn't eat anything lana tagda di yore la solingi ta nindu shiba de nganzo khawala shogiri shiba ina adjective to this ambola keje korla she this ambola lengi so ijoba del jeksi darwa I am really interesting in cars nga motor la pe ingyo le jorwa khwa to ina ya dil khare no yor shiba ina del interesting la ni la mare I am really interested in cars ra interested le de tigor khan shiba ina adjective ing nang la yunge yang yore ed nang la yunge yang yor thamadila jek zo to this ambola darwa ta ing yugi adjective chorwa di khadu thirlana kisi lenge sugi jumchen doje thiwaina reason doje thigi na tarwa ani ing lir tarwa pencha shawaina sports cars are interesting chik sports dendur da de jedeng gi chedula motor dosh to ara dige pe interesting dus ra ta e didil khandi thirlana I am interested in sports cars nga sports cars tige la go yo la de interested la ni ed dileswa tinde do thidi sambola ta nga jogi thangi jobat nang khari thi la ta da deswara I am really interested in sports car la ni ta da digyor ya adjective nan chik nga jo khandi nor good la na your English is more better than mine chirang genje dingale pat ya ga du la je de la more yam chigre better yam chigre so the di kisi better la so ina more lan thi wo mar nga ju ki degree shedu sambola good better best tinde shira ani khashes nga ju khandi lagre tall ringbo taller ringwa tallest lani mang che che khari yore er dang est la adjective ki nga jo ki yawa yakshu la de la dus so do ne khashes chita tanda good better best ina chi khurang la do yawa la de better da songza your English is more better than mine and malache your English is better than mine this lesson digor ra yan chi khashes khandi yore beautiful lad intelligent lad yim paina dige la er ja yomar beautiful lad ning je wala you are beautifuler than me lad dus yomar ra tidu nganso more beautiful most beautiful you are more beautiful than me chirangile bad ning je this right you are the most beautiful girl in this world right chirandi zamning dinal ye benani po ning jishe diresha le jero this tiding as adjective ki nindu dige sab che dige re la solingi ta nindu ngapa dingi ki preposition ga shegin darwa ta preposition le dinga zugi parts of speech na gi ta go together she the preposition do chegi yor ngai and this some la name do ngai preposition ta north yo do je de ine ta nga channel di yuni nga zo sangma changa inji ta ti ya go ta gi thapsi chigi yor song ta di ko la khishene chi ngo sa ba is kemin do ra ta ngi geling so je but dus lawa jina you're not listening me changi khale ngi min do le de la dus lawa jina this chi koma de ro sto you are not listening me Kharishin deu chagi omarlan delang asu ki preposition to le de go ra you are not listening to me chrangi ye khale ngi mindu le de tu student tagda di yor ra ta joba shamba chilsiga I teach in a nunnery it is at Siliguri khwa rasra nga ani kumbasna le yilap ki ye ani di Siliguri la yor le de dinala preposition to diyor kharishin to yor shubaina yegi I teach in a nunnery la disambula not there I teach at a nunnery and it is at Siliguri mare it is in Siliguri khadu ne yang chu ki specific place such a
tik tik kan shigi yo baina di rang ko la shigi yo baina at le di la le di le ra ta kesa dang country city do yin baina in la goir la de sum patang ju patak ta de kan le re I teach at a nursery nga ani kompa shik le iglap ki years it is in Siliguri di Siliguri nang le yore la di tak ta de so la so lenge tang anjo ki nindu thupa de khwala shor gi shi paina plural thi di sambala mangchik thi di ta dus shin lenge so joba de chek sia ra the children are playing in the park Pugutige park la chimutse desha le de khwa do ine nindu khwa shor yor shiba ina lingi zo ke girda children's leni r t-shirt s t-shirt do kai shiba ina children's leni la hoy marwa children le de khora mangchik chadi yor songza s thewa ya hoy marwa children khari gi mangchik re lana child na puchik children na puchik le mangora songza the children are playing in the park lana ta da de yor children gi jabla s ko yor mar labde sambula next joba del chiksia He has gone to look after the sheep. Ti khar lagi ore khugi look dige dash the look ki chablo la toso. This sentence ti ta re mare lingi so chik sida. Ti ta cha de yor terwa khain shu baina look chik ne ya sheep re look chik le mangwa yo ne ya sheep rang re derwa. Look ki chik chik mang chik thangma sheep rang re derlo. Ti la sheeps le ni es kya go yo mare. La so lengi ta nindu dumba di nye ka shu chia lingi so nye tam ni ko kon ta nyobe ro chik. Articles ko lenda articles se this about a and da le de to dan del ko ra ta a and da mang chho jing jo khwala thu shu mai na joba de ling so chi se da ra I am teacher nga gi yin la de khu do ine yang di nor yor da khan shu bai na gi yin la de common noun ra thumong gi ming chi ro ju ra nga ya gi yin si re shimba chi gi yin si re shimba chi gi yin si ra song sa de thumong gi noun ming chi common noun yin bai na di gi kang la khatu ine ya a and khari chigi ba chik kya goyor tarwa the a n gi khadu kya or shi paina kisi noun ki chik thangbo di consonant ina a do re vowel ina n do thanda de teacher le di chik letter thangbo di t re do consonant ro song sang I am a teacher nga ki shi ki sing so chong go ro I am a teacher le mare I am a teacher de che the ni ba de le yang so this chik se ra he studies at an university He studies at an university. University la di u di vowel ra. Songza lingi so gi an university lan ta da de do di normin do le ju ra. Ine ya nor yor. Di kharichin nor yor na university ki u ju ra. Di ngonso gi alan logo min do. Kisi vowel yin ba ina ngonso gi vowel letter la ta gi yo marta. Vowel ki sound e o a. Dige ngal ta gi yor ta ra. Songza letter yin shush ine ya letter the sound de la me baina the vowel chagi mar songza he studies at an university la mare he studies at a university la na tagda digor listening eta nindu timba tinga ki khwala shor gi shi baina it's letter down de la it's le de symbol nganju ki di le possessive pronoun chik tapu tu wang ta yo ki ming chap dil she gor ra it''s it's le the correct contraction do shayor it is le the do shayor ra the language saling this shubaina I have a cat its name is pup ra ngala shimichi ye digi ming di pup re la disambula it''s kyabdo its name is pup le the noryor kan shubaina it is name is pup la na tada it's le the contraction ra pa ta khaga chebaina it is name is pup la na the doing the kan shubaina dela ngajo khandile worlana it's le the kharite worlana thangi ngela so possessive pronoun wang ta yogi thanda dinga jo senjen digi gorla ke she go rashimi digi gorla ani shimi ki ngajo ki pronoun means up to the it's le the thir ra senjen da chala ki means up la it thir ra songza I have a cat its name is pup its kap to the dela it's di mingla lecture ra ta ngajo ki ya the it''s the khadu thi goyolena it's raining today thari chawa ge du dila ngajo gi it''s le thi goyorda ''s the kan shibana it is raining today tharin chawa ge du la worwa dila it's le ni chik wang thang tuen tapu tuen ro che min do thari chawa ge du le dila songza it''s the thina tapta di yore la suninge ta ninji kuba dinga jo khwa shor ge yor shibaina I versus me I dang mi gi todan der this nor gurwa tang ni gi lingi so le joba tu chinshe baina Tenzin and me went for a walk Tenzin ngani walk la khomba jaga chi na de sambu Tenzin and me la ni
di norior kain shupaina tenzin michiki mingra ani diki chabla mi la di chabla island to word kain lan thanda I di subjective pronoun chebapogi ngojga ni sheyura ta tenzin yame tangda kamachigra ta di thukdo khoda kisi tenzin di me paina me went for a walk lan lagmarwa I went for a walk nga khumba chaga chi and diki kala tenzin nan chikbush therwa tenzin and I went for a walk so the tenzin and me lan norkyore tenzin and I went for a walk tidu I di kare thangbo leswa chawa verb ki nyon na leswa songzang island leswa tangi gi dusla wara ji na thingi sola can you teach English to Tenzin and I can you teach English to Tenzin and I kirangi Tenzin dangala inchila tusarwela ni tidu island pichushina norgiorda kain shubaina thanda dela island dikare objective pronoun chayul ki chole yogi pronoun chadeorda mingsap ni gi ta michigi island dikare mingsap ro mi la de mingsap ro songza di objective pronoun in this symbol I tell mare me to word can you teach English to Tenzin and me kan chikwa chikya Tenzin pa pisha darwa ani can you teach English to me le ranga injilap to sarwe le jora songza me le di chebab marda chawa yorwa verb ki nyon la ligi na ngazuki ngale di I to word verb ki chele na ngale di chedula me to word to down di to subject che kondo shibanishi de la rule kharre na I le di subjective pronoun re me la di objective pronoun re last lenge ta nindu thama chupa dinga zo khwala shor gyur shipaina confidence versus confident confidence the confident ki tidang de chamcham thur ra nge gi lingi so dus shipaina I have full confidence in her norgyur da di kain shipaina dela I have full confidence in her la mare dela I have full confidence in her kain shipaina confidence le si each twa di karre shipaina noun mingsik re chwajik da dewa yogi mingsik chadeyore dent confident le dikare adjective keju chadeyore so that I have full confidence in her le I have full confidence in her le mar chikwa chija joba shembash dusla waina confident le de khadu thigoile na I am confident enough that I can finish my work nga ngarangi lega ti takta chik chathwa che gi ngara la tingju ye le jero ti confident the confidence le de khadu thigoile na I think she lacks confidence in doing this work Yegi sambala mola lega ti chela tingjo tis nyung thagi sare le jero thidi manzo confidence lani dus chinli re la so linge ani tharing ki ni du diran sami ngaju ki ni inji dadu na chide gi chu tadi common do thimon do ji chadero dige samal hingi so gi jik khari ba shemba ma se tadi takda yang khadi chin thigo yore le jero dirnye do dige ni nga yang ngara themba den do de da hingi so yang jik she gi ni re wa chi gi ni du di bo de si shwe na ni ta pa ni karin che dinyo na ni gi ni du Tatu da jawa yu khari yo ba changma ngi sham gi nyendu di gi sham la description box na la sha ko lingi so gi dige chi siro na ma pe nge la subscribe na gi na subscribe na ni pero na share ra la so lingi an changma cha bu shi go je ma nyendu na lingi so ma gyar ti je gi ro chi gi